U Sremsko-Mitrovačkoj galeriji Lazar Vozarević otvorena je sad već tradicionalna izložba Art 3, ovaj put pod nazivom Vodeni zapisi. Mogu reći da mi je zadovoljstvo da smo i ove godine otvorili izložbu Art 3 koja je postala već tradicija. Sam naziv Art 3 govori da izlažu 3 umetnika, a jedna tema. Još veće mi je zadovoljstvo što smo ove godine na temu voda uklopili i 2 Mitrovčana. Jedan po rođenju, gospodin Aleksandar Lukić koji nam dolazi iz Subotice. Celo život mi se to provlači kroz biografiju gdje se dođe Sremska Mitrovica, tako daj da dođe do Sremske Mitrovice da je A druga naša dama, Ljiljana Malbašić, koja živi i radi u Sremskoj Mitrovici, a jedno vreme je bila u Australiji. Zadovoljstvo i zbog toga što je ovo bila oproštena izložba gospođe Ljiljane Malbašić i učinila nam je čast da gostuje u našoj galeriji. Ja se iskreno nadam da će nastaviti slikati, iako neće izlagati. Otkud stakla? Sad to je pitanje, u jednom tom vremenskom periodu znao sam da imam nekog talenta za neku umetnost, nešto me to privlačilo. U jednom momentu sam sticam okolnosti pre 15 godina došao u dodir sa staklom i sad da li je staklo pronašao mene ili ja njega, to sad ja ne znam tu. Ali eto, ta obostrana ljubav traje do dana današnjeg. Posle Vašingtona preko Mitrovice u galeriju RTS. Da. Čast mi je zadovoljstvo. Imao sam prvo tu sreću. Zapravo, to se nekako spontano desilo. Gospođa Milanka Berberović imala potrebu za nekim nakitom. Nekako to sasvim spontano ispalo predno 3-4 godine neka naša igra. I napravio sam nakit u saradnji sa Milankom Berberović, znači uložio sam listić za nekoliko modnih revija kod nas i u inostranstvu. I sticam okolnosti 2016. godine, taj nakit je izlagan u Smithsonianu u Vašingtonu. Povodom ove ovde izložbe, ova izložba iz Sremske Mitrovice, 20. juna, uz dodatak još možda 25 radova, možda i 30-ak će biti predstavljene u galeriji RTS. Zašto u Mitrovici? Ja sam rođen u Sremskoj Mitrovici, vjerovatno sam čitava 2 dana živio ovde. Naime, mama iz Šida i stvarno sam imao tu želju da je izlažem u Sremskoj Mitrovici, zašto sam u Sremskoj Mitrovici celog života. Rođen sam 64. 54 godine, svaki formular kojim popunjavam gde si rođen Sremska Mitrovica. I stvarno sam imao želju i potrebu da prikažem mesto u kome sam rođen, čime se bavim, što radim. I kako jednom umetniku koji je rođen u Mitrovici i ne živi u Mitrovici izgleda galerija u Sremskoj Mitrovici? Galerija fenomenalna. Mislim, svaka čast i direktor i ljudima koji su uspeli u ovim vremenima da se izbore i da naprave ovako nešto. Jer nije svejedno da u ovom vremenu napravljeno ili pre 30-40 godina. Sad je to uspeh na kvadrat. Živim sada ponovno u Srbiji, posle 35 godina. Živjela sam u Kini, živjela sam u Australiji, još uvijek imam veze sa Australijom. Ja sam akademski slikar i član udruženja UNUS-a i UNIPUDSTA i Australijskog nacionalne asocijacije likovnih umjetnika. Profesionalno se bavim ovim radom 49 godina i ovo je moja posljednja samostalna izložba u Mitrovici. Šta je ovo što mi vidimo? Ovo što mi vidimo ovde je savremeno kinesko kaligrafsko slikarstvo koje ide i sa tekstualnim delom, ali ja sam ovde zbog mog evropskog porekla izbegla tekstualni deo.
Znači mi ovdje vidimo tema je o migraciji. Ja sam jako pobuđena ovim sad što se dešava u svijetu, što 62 miliona ljudi nemaju svoju zemlju i što cirkulišu svijetom bespremetno tražeći neko utočište, pa onda imamo jednu figuru koja se ponavlja kroz pejsaž, ona hoda i traži svoje neko utočište. To je ona figura na muralu, gore, vidite se crvenim prtljagom u levom uglu gornjem. I on je također, moja poetika je u tome što zlatna boja predstavlja je njihov san, znači san tih emigranata ili migranata o mogućem bogatstvu, mogućem nekom dobrom životu, znači neka iluzija. Tu imamo elemente kao što je cveće zgaženo, ograde preko kojih i kroz koje ne može da se prođe. Naime, to je ono što Evropa danas je u suštini ogradila put tih ljudi. Rađeno je na ručno rađenom papiru, od pirinča, od svilenih krpa, metalnim pigmentima, tušem, crnim, belim i ostalim bojama. Zadovoljstvo mi je da nam je i gošća iz Kragujevca prisutna na ovoj izložbi Milica Antonijević, koja je imala poseban pogled na život u vodi i na svoj način u svojim umjetničkim djelima pokazala šta za nju znači voda. Ovo je jedan deo opusa grafika koji se zove Aqua Permanence, koji radim u poslednjih 5, 6, 7 godina. To je jedna velika serija koja je krenula od malih formata, pa je vremenom sve to krenulo nekim drugim tokom. Dakle, varirala sam i formate, i kolorit, i poetiku, ali generalno se držim nekog osnovnog cilja i ta serija je večeras u nekom mini izdanju u odnosu na količinu koju sam do sada uradila. Dakle, publika u Sremskoj Mitrovici može da vidi neki od nagrađenih radova. Upravo gledam svoju zlatnu iglu na kojoj sam ponosna, koja je iza vas, ali neke radove su izlagani po galerijama širom Srbije i ovo je tehnika visoke štampe da publika shvati. Kolorit je sveden na crnu, belu, srebrnu, zlatnu sa primesama tirkizno plave i neke sedepasto zelene. To je sav kolorit koji je meni potreban da izrazim svoju poetiku. Dakle, pojavljaju se siluete ronilaca koje su dominantne u poslednjih par godina, gde pokušavam da čovjek upliva u celu tu priču sa morskog dna, da prodiše iz te cele tmine koja vlada u nekim dubinama i mutnim vodama. Dakle, taj čovjek koji se bori za opstanak u stvari u celoj ovoj priči i diše i ide, sve vreme ide u površini vode. Ne bi li isplivao i došao do svežeg ozda. Koga interesuje tako kao materijal, nek mi se javi, radim i kurseve, vitraže, fuzije, stakla i tako dalje. Znači svima koji su zainteresovani, koji žele da se oprobaju, ja imam i neku misiju da prenesem neki deo mog znanja i nekim drugim. Iskreno se nadam da će tradicija biti nastavljena i da ćemo za sljedeću godinu opet pronaći 3 srodna umetnika koji će imati srodnu temu.
Thank you.